Amaphoyisa eMpumalanga akuqinisekisile ukuthi kunecala lokuhlukumeza ngokocansi elivulelwe umholi ophezulu eMaphoyiseni eSkhukhuza. Lokhu kuza emva kokuthi isisebenzi sase Kruger Shalati on the train okuyindawo ezimele yezivakashi esiqiqwini iKruger National Park eSkhukhuza eMpumalanga sisola ungqongqoshe wezemali uGodongwana ngokusihlukumeza ngokocansi khathi evakashele kule ndawo ngempela sonto eyedlule. Emlayezweni othunyelwe ngabameli balesisebenzi bathi bazibuka njengento ebucayi lezinsolo futhi bazolekelela iphathimandla ngenxa yokuthi lolu daba liyaphenywa angeke basho lutho olukhulu kanti ungqongqoshe wezemali uGodongwana uthi ukuqaphela ukuthi kunecala lokuhlukumeza ngokocansi avulelwe lona eSkhukhuza eMpumalanga kodwa uyazi phika lezinsolo uthi uhlale ehlonipha amalungelo abesifazane kanye nesithunzi sabo lezinsolo ziyaphikisana nezimiso zakhe. Sexual assault ngala eSkhukhuza lapho khona umsolwa ucomplain ukuthi sexually assaultile one of the employees labo basebenza kulenye ispa khona la eSkhukhuza ukwamanje sisathatha ama statement kulabantu bebakhona emsebenzini ngalolanga sizathi masecedile sithatha idokede liye court ukuze bakhona ukuthi bathathe isinqumo sokuthi baya prosecute or aba prosecute na.